Nazad smo u studiju, nastavljamo uzbuđenje i dalje sve do 9 sati ovog jutra i evo čast mi je predstaviti troje mladih ljudi koji su naši drugi gosti za ovo jutro. To su učenici iz Srednje zubotehničke škole Sarajevo. Oni nam ovim povodom dolaze zbog neformalne grupe Dental. Pa tim povodom u studiju sa mnom Mirza Ramićević, koji je osnivač ove grupe, Omar Bošnjak i Aida Iširlija, koji su također članovi grupe. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Jeste se naspavali? Jesu. Jeste, inako ustajete rano zbog škole, je li tako? Jesu. Evo sad sam vas možda izvukla sa časa. Nema vezano, dok nećemo. Dobro. Mirza, ti si osnivač grupe Dental. Hajde nam prvo objasni šta je u stvari, šta se podrazumijeva pod ovom grupom, kada je nastala, na koji način? Ova grupa je nastala kada smo mi bili prvi razred, sada smo maturanti Srednje zubotehničke škole. Mi smo se aktivirali, odnosno imali smo mnogo aktivnosti, vannastavnih aktivnosti, onda uz podršku direktorice magistra Ilduze Rađo i profesorice Nermine Mulović. Na nekim projektima koji su dolazili iz opštine, da li smo mi sami osmišljali te projekte, mi smo njih radili. Za sebe imamo 4 akademije organizovane školske, imamo 3, odnosno 4 kratkometražna filma. Na ideje smo dolazili, naprimjer imamo film o sarajevskim česmama i mostovima. Ideja je ovako, ja bih rekao, veoma dobra, jer svako od nas prelazi preko nekih mostova da ni ne zna zašto su oni nastali, koja se priča krije za njih, neku historiju koju ima. Na primjer, imaju mostovi, neki čovjek koji je sagradio, pa šta se krije iza njega. Iza nekih česama također. Ima i neke česme koje su čak iz Rima, došao kao naredba da se ta česma izgradi. Drugi film imamo koji je o maloljetničkoj delikvenciji, to nam je uradio naš drug Munib Džomba. Onda imamo filmovi o sarajevskim džamijama, tako da evo sad je ovo zadnji kao neka tačka na i. To nećemo još pričati o čemu se radi u stvari. Ono što vi u principu radite je se istražujete i pravite filmove od toga. Evo kao što ste istraživali o mostovima, o česmama, o džamijama. Dakle, bavite se tim nekim istraživačkim radom. Pa recimo. Iako, kada smo se dogovarali za gostovanje, nekako mi je bilo učenici Srednje zubotehničke škole, mislila sam da to ima nešto sada veze, ne znam, sa zubima, sa nečim, ali totalno drugačije. Aida i Omar su nam članovi ove grupe. Pa šta je prvo vas privuklo u Dental grupu? Privuklo je zato što smo jako kreativna grupa, samim tim što smo i škola u jednom motivu kreativna. To jeste naša škola, osim onog običnog obrazovanja, pruža i stručno obrazovanje, kao i naravno profesori. Omar? Također privuklo me drugarstvo koje čini našu grupu, sastavljeno od 10 do 15 učenika koji su tu evo 4 godine i sa kojima mogu da dijelim sve pozitivne i negativne stvari sa kojima se susrećemo u životu. Privuklo me to što nam ova grupa pruža neku budućnost koju ćemo imati. Ako Bog da, kad završimo, otvara nam vrata za mnoge stvari, kao što su, na primjer, pravljenje filmova, montaža filmova, snimanje. A da li ono evo što i tebe zanima, to upravo, neke pravljenje filmova, ne znam koliko si se pronašao u ovome? Pa pronašao sam se dosta preko druga mog Mirze Ramićevića sam ušao u ovu grupu. Na početku sam se izgubio zato što nisam znao dovoljan broj učenika, mada kako je vrijeme prolazilo, sve više smo se družili, sve smo više postali dobri drugovi, što evo danas Što je rezultiralo u stvari svim vašim uspjesima do sada. Aida, ti si posluživala svoj glas, rekla si mi, u filmovima. Da. Ja sam poslužila glas za ovaj zadnji projekat za BH Telekom i tu smo pričali o našoj školi kada je ona osnovana i naravno imali smo dobre rezultate. To je bilo u stvari, u pitanju je neko takmičenje, je li tako? Da. Dobro, Mirza će nam o njemu više ispričati. Ti nam prvo reci kome si posudila glas i za šta? Ja sam posudila glas za tekst koji je praćen tim kratkometražnim filmom. Film koji ne treba da bude duži od 3 minute i tu su znači one osnove naše škole po pitanju same kreativnosti škole i po pitanju onoga što mi radimo. Pa, na primjer, u samom spotu tu se nalazi isječci sa naše prakse, to jeste nastave i tu. Mirza, ti nam sada ispričaj malo više. Ti si nam glavni, jel? Pa dobro, recimo. Na ideju smo došli, ovako na internetu smo, znate kako ide Facebook, pa sam vidio ovako da je izašao konkurs za zašto je moja škola cool.
To smo predstavili profesorici Nermini Mulović i zajedno sa direktoricom magistrom Ildizom Rađo smo došli na ideju da realiziramo taj projekat. To je čak bilo i glasanje na Facebooku, je li tako? Bilo je glasanje na Facebooku. Prvo je bilo, ja mislim, oko mjesec dana da se snimi taj film. Naše snimanje je trajalo oko 3 sedmice. Ovom prilikom bi da se zahvalimo svim profesorima koji su nam ustupili nastav, odnosno da bar snimimo, da prenesemo bar jedan dio zanimljivosti naše nastave. Naprimjer, še naša škola cool, zato što osim ovih stručnih predmeta gdje se rade zubi, evo, kao što vidite, mi imamo ovu grupu gdje možemo mnogo toga da pokažemo iz drugih i druge aktivnosti oblasti. Tako da osvojili smo prvo mjesto u kantonu. Bravo. Ne znam koliko je sad prva škola, sad ja mislim tek tamo na 6 listi iza nas. 6 listi iza vas. Četvrti smo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jeste li dobili neke nagrade? Pa dobro, nagrada sad nismo mi na to išli više da se družimo, da steknemo neka nova iskustva, nove poznanike. Ali što se tiče nagrade, ja mislim da je oko 150... Jeste bar dobili neke dobre ocjene? Pa dobro, to ne ulazi u tu aktivnost. To ne ulazi u tu aktivnost, pa valjda će vas malo profesori pripaziti. Pa dobro, neki duševna satisfakcija ste nešto postigli, tako da to je najbitnije. Tako je. Koliko ste ponosni na to, evo što ste bili prvi? Jeste li očekivali u stvari uopće da će tako dobro proći taj vaš projekat? Pa ovako, prvo, mi smo se nadali da će biti dobar rezultat, mada kad smo vidjeli koliko škola tu učestvuje i znamo da svi rade kvalitetno i da će svi pokazati ono najbolje što znaju, mi smo nekako smo se držali sa strane što se toga tiče, nismo htjeli odmah da damo neki konačan rezultat. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, mi smo shvatili da smo jedna od najozbiljnijih grupa i da smo pokazali dobar rezultat što je pokazala količina glasova na našoj strani. Imali smo oko 2248 glasova. Želim da se zahvalim svim glasačima koji su nam pružili nekako dodatnu motivaciju da dalje nastavimo rad, da se nastavimo truditi, da nastavimo pokazivati ono najbolje što znamo od nas i da pokažemo da mi to možemo. Da ste najbolji, ali tako, kao što jeste, kao što se i pokazalo da jeste. Koliko vam vremena oduzima uopće vaša grupa? Evo Dental, koliko stižete uskladiti ove školske obaveza i ove van nastavne? Pa nastavnici nam, odnosno profesori nam nekad popuste malo jer znaju da radimo za školu i da malo aktivnost, međutim mi naravno to naučimo poslije i dobijemo dobre ocjene. Međutim, imamo projekt, na primjer, pa jedan mjesečno. Na primjer, sad će tek aktivnosti doći u aprilu kada bude ta naša školska akademija. To će biti neka, recimo, završna, pošto smo maturanti. Nadam se da ćemo mi to organizovati poslije. Što u stvari znači školska akademija? Školska akademija, tu se okupljamo razne učenike, talente da pokažu svoje. Pa imamo folklornu sekciju, imamo pjevače, hor. Pa, na primjer, Džomba je prošle godine na akademiji snimio taj film koji je bio prikazivan. Prije 2 godine su bile moje mostovi i česme. Tako da tu bude neki kulturno-umjetnički program. Osim toga, volio bih da navedem, mi smo za 25. novembar organizovali ispred katedrale kulturno-umjetnički program. Tu je znači hor, folklor, neko je svirao na harmonici. Tako da je bilo veoma dobro. Tu su prisustvovali mnogi građani, kao i neki turisti koji su se zadesili na tom mjestu. Poslije toga smo dobili poziv od člana predsjedništva Bakra Izetbegovića, te smo gostovali kod njega u sklopu nevladne organizacije Djeca stubovi svijeta. Imate mnogo aktivnosti. Pa evo, čini mi se da ste vi ponos zubotehničke škole, samo ne znam šta će biti kada odete. Pa Aida, šta misliš koliko će se sve ovo nastaviti kada završite sada srednjoškolsko obrazovanje i kada krenete nekako svako svojim putem? Pa mislim da će se nastaviti jer mi nećemo naravno zaboraviti našu školu, ali osim toga tu su i nove mlade generacije, ali koji su 1., 2., 3. razred. Isto su zaista su isto aktivni po pitanju tih programa, pa na primjer prošle godine mnogi od njih koji su samo 1. ili 2. razred, ne znam, učestvovali su u različitim kulturno-umjetničkim programima, kao na primjer Dan zdravlja, koji svake godine pada na baš naš dan škole. I tu smo pričali
o mnogim stvarima koje su bitne, na primjer o faktorima, o malariji, o tim bolestima koje su sada, na primjer, ebola i tako. A šta namjeravate upisati poslije? Pa mi smo planirali stomatologiju, međutim, ne zna se nikad kojim putem možemo krenuti. Jeste sve troje planirali stomatologiju? Jesmo. Sve troje. Ja sam možda mislila medicinu, ali ne znam. Evo, ne smiješ se izdvajati kako bi nekad. Ja sam možda mislila. Ali uglavnom, ono što je bitno kod naše škole jeste da i poslije samog srednjeg obrazovanja ona ostavlja izbor. Neko može da ide na fakultet, a ukoliko nema predispoziciju, on može da i ostane samo na ovu školu. Jeste, upravo tako. A evo, ako ste tako talentovani za ostale stvari, ne trebate se brinuti za svoju budućnost. Nakon 4 dokumentarna filma, evo Mirza spomenuo si o čemu se zapravo radi, pa imate li možda, ne znam, u planovima da napravite i nešto veće, neki pravi film u nekoj budućnosti? Iskreno, nikad nismo razmišljali o tome, ali to bi bila stvarno... Sad sam vam ja dala ideju. Sad sam dala, potakli ste nas da napravimo neki film. Možda ako se neka ideja tu stvori, možda to i napravimo. Međutim, za sad ništa nismo. Sad nastavljate sa svojim ostalim aktivnostima. Prvo školu da završimo, to je najbitnije. Kakvi ste učenici? Ja sam odličan učenik. Ajde. Isto. Možda Svi su odlični. Neka četvorkama, dobro. Bitno je na kraju da su dobre ocjene. Evo, rekli ste mi šta ćete upisati i hoćemo li najaviti poslije akademije, dakle u aprilu imate tu akademiju. Imali možda 6. aprila. Imali možda još nekih aktivnosti koje možemo najaviti? Evo za sami kraj ove godine spremate li nešto? Za sami kraj ništa ne spremamo. Da se malo odmorite, jel? Sad će nova godina, tako da to je to. A što se tiče 2015? Što se tiče 2015. imamo tu akademiju, imamo neki projekata iz opštine, međutim to tek trebamo da realiziramo, pa vidjet ćemo šta će biti. Pa evo, pratit ćemo vaš rad pa ćemo vidjeti šta će se i dalje dešavati. Hvala vam puno na ovom gostovanju, bilo mi je zaista ugodno pričati sa vama. Čestitam vam još jednom na prvom osvojenom mjestu i nastavite i dalje tako raditi sa svim ovim aktivnostima kao i do sada. Hvala vam. Hvala vam.